Munini wa ngabana kaunti ya MERU MANTU ITHINGIA augite we ATIKURUIRA giti kia UBUNGE IGEMBE South tabure antu bamwe bakuga kiaria mutuma augite ngugi yawe kagitene gaka ni gukiria MERU na njira ya kubatungatira na njira iria yonthe akumba netite na mbere kuga ngabana kawira ni abatere kwariria mantu jegie BURSARY ni ontukinya aritwa barenja na bara baingi batina visi akiuga kiu ni KIGINA kibatete gukinyira aritwa na mpuini akuga kinya akairitanĩria kũgwata mbaru munini wa rais kirindwa ya kurwa na mbugita za MERU akiuga nthuki mbithi baba ingi ni batonyete kiri untu bubu na gutamwerekera muthurumuruki na nteto ije. Munini wa ngavana MANTU ITHINGIA mũthenya narua akireka ncene full gospel nethitwa kiwendene kaunti ya MERU kuna thina nchobi cia ibango gitumina ndia kwenda kujitaniria na kugwatana munini wa mugongo nikenda kurwa thina iji. Kaunti yetu ya MERU nithirite yina mathina ya kwithira twingiitie muno unyui bwa nchobi ira ndege ni watho mantu yara kinya national government irete ni tuonete His Excellency the Deputy President wa Kenya Rigathi Gachagua akirungika security apparatus chionthe cia Kirinyaga County nontu bwa antu kithumba gukua nontu bwa kunywa nchobi ira ciena sumu na nchobi imbi ira ciotuma ayuthi betu ekoro na akoro baura metho bachua kana inya bare moi kurita ngugi kambwe ta MERU County government itobatire kwiria muno the alcohol licensing board ne batire kuyukia kanya kakurwa na mbaa ira ikwendia nchobi wire-ini watho na kinya security agencies chietu batongeretwe ni county commissioner nthaka chietu ni kuthuka muno bwa mbere ni unyui bwa nchobi na kinya kunywa bangi ndawa cia kulevya ni chingite MERU na atongeria ba MERU tware ako manage the situation yerere othai tuka lose vijana betu akiwa maratu jwawe ni gutigira kinya maturene nikenda gutigira thine je kwitwe kithira otherwise woni ndi deputy governor kind clear ambassador wa huku mamashinani korwa na antu boba kwenderia anabeto nchobi korwa na antu boba kwenderia anabeto bangi maskuru ninkuibwa report na imberi that nteto yuni chingite muno ndi amana bubu nethitwa akirotera ngavana MERU kana mwangaza nikira kugwa na chireri kurekeria mbeca BURSARY kia antu baraba kuibatara agwe thirikari ya county ni buri kuthaina mbango ju mwega gutigira ni bakona BURSARY kureo anabeto kabetete kuthiria minditam ito kumenya ana especially ba form 1 ba reporter school baba inge bena mathina munono nto county government tutirari toikwa ya na BURSARY na kinyotha ikankuria mama ngavana ana bagichoka baba inge no bare mone guchoka school baraba chokete kwambiriria Jumatatu ruyo so inkomoria BURSARY nonto county government ni to allocated almost 350 million cia BURSARY tafadhali anabaraba soka ma secondary schools na baraba ma colleges no ntumbecha nisie yani per ward kuringana na ora ward and administrators bara yukasia data ya na baraba inin neto release mbecha yu nekenda na baraba tekeye kuingwa maskuru neto kumenya asiari baba inge batena capacity asiari obane boba bara yairwa ng'ombe rutererwa nyambene ng'ombe ni diretete kiumia kithiru na inya kiumia kirakengi na kirakenge asiari obane boba rari mete miunda imerabiao kana mpempe na mengau ciari wani njou asiari oba nibo bena mira itina mbeca na kwaurira thirikari yarita mbeca na atu turi thirikari twacheretheria kukinyithia mbeca ira imakosa sana tukubwethia no twende tutio support the education agenda ya county ya urang national government yetu nenkera mbeca na atu tugayeka igachererwa na baraba tira faindika kagita karaka agirite kwa mbere mama ngavana nontu indarekere gukwira ira turi mbundrum no kankaua na andi na kanya nontu ntireka nteto ciendelea kuthukira MERU kankwire next time anaba form 1 ba reported form 1 next year January netwethire tubangirite ora anaba form 1 bakachoka kwina education fund
again yarikiri budget education fund ye kinyayo ne batire gutumika ku support twana turanindi kwina tofauti ya BURSARY na twana turanindi mwana ethera ni no kuuma family kabisa tena uwezo na rere swafi ya ngiri 30-40 kwa tuweka ne county government kurungamira that fee completely. Amantu jege mbichiri kuonekana mitandaone akirikana ati na kwenda kuromba giti ke IGEMBE South augite uju kuri na poster kana gento to poster toto bwetha chwa mbica ici thara cirekire social media muno thimune ibwethetwe inkumenya source ya mbica eu ibwethetwe kerwa Mutuma Isaac na wetia giti kia MP wa IGEMBE South we yatuko ene that ndwera bukwenda gukosi ndene ya MERU gatigati ka tongeria baraba watanirite katubwire nteto wite kareka na ito kumenya ina posta iwi kuuma muno ikwenda gukosi rift between woni ikwenda gukosi rift between MPs kambwe woni nte wetia gitikia MP wa IGEMBE South. I fully support Mheshimiwa John Paul Muthuri Muriuki Weru Weekend Mutire Jokangangi.